apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakasaritam ka diti supplier ta, no bres lakay. Uwan bakit? Ay nawaw, apay nga rod akas ta tilangam anagawid. Saan mat kami nan anang ta iti kwarta? Apay kanungay. Una ta na ornong ti utang ta. Sigun iti supplier ta kat nasaysayahat ka no isardeng ta pala ang tiyagmula. Tapno sana dumakkel ti utang ta. Amuna ka di nga inlako ta iti sabali tinateng anaapit ta. Saan bakit? Timbaga kat napiste tinateng amula ta. Di ko na naman. Saan ka no pa'y amang ta? Damang ano saan ta ama kabayad? Ay nawaw, kasano nga roden ama kamulat ano kas talaang. Ipadas ko man ti makisarita ka ni Manang Madel. Ewan, adda pwesto na ijay palingki, saan ka di? At bakit? Isong ipadas tatya agpatulong ka na kwada. Anyat masapul mo no bres ading ko. Apay ngay may ka dito pisto may. Kasapulan mi ti tulong mo, Manang Madel. Ay nawaw. Anya a klase ti tulong ti kasapulan nyo? Saan nga minan anang to iti kwarta ti sigol na supplier mi, Manang? Kat? No kaya't yung kan Manong Samuel, supplyan na kami, kan bakit ka? Ha? No adda maapit mi, di pagpingayan tayo daw. Na kayo to kan Manong Samuel ti mangilakaw. Tada kayo matya daw pwesto na di ti palengkay. Sige, takasaritak tupay man ni Manong yun no anya ti makunana. Sigurado nga umanukod na jay, Manang. Wen, nga makasaritak latta, tapno awan maibagana. Tapno di na panunutan nga agdis-desisyonak asyaklaang. Anya nga iti makunam, lakay. At dapay mat kwartata, bakit? Okay lang, no supplyan ta ti kapsat mo. Sigurado ka? Ay nawawa, siyempre mayat mat tinaibaga ti kapsat mo. Pagbibingayan tayon to, no nabayan tinatengda. Kat, manungay nga rotated ta. No manuti ka sa pulan da agad, di isotated mo, bakit? Mayat mo tinapanunot ti kapsat mo, tapno aday lako tayo dito'y pwesto. Sa bagay matkit di Awagam ti kapsat mo. Ibagam ken kwa na, asuplayan tayo da. Iti kasta, baka pagmula damot tayo, tapno sana sayang ti aldaw. Lima basak ijay gardin nyo itay, kat nakamula kay magayaman, Frida. Wen mat nga min na nalagring. Kunak man no awan intet ti supplier yaw. Sabali ti supplier mi itanana. Anya, Ni ipagmadel ti supplier mi itanana. naimbag man tayo manugot da. Wen tano makaapit kami, di mairanod dantong matlaang. Kasta ati mayat, agtitinulong kayaw. Wen mat nga min nana. Saan kay to amarigatan amang ilakaw, taada mo pwisto ni ipag mo. Aywanan nyo laan na imbag timula yaw, tapno ada maapit yaw. Masapa ta amang paniti garden ita, bakit? Ay nawaw, apay ijay garden. Tulungan nak ngagsibog Noo, di mo kabailan nga aramidan dayta. Tulungan nak tapno mabibita malpas. Ay, kaano gayam nga agpasentro ka? Diyak pa'y masigurado. Apay ka rin. Awan mo ti may spray itinatang amulat na ibusan. O di agpasintro akin ton bigat. Nasaysaya at pay. Dumawat ka iti kwarta kan Manang Madel, tapno adda maigatang iti chemical kan abono. Kapilita na. Naibusmot ton ti kwartang intod na di napalabas sa bulan. Ano santa ti mangted takas na at talaga ti supply ako nada. Kumusta nga tamot ti mula da ading no bres, Madel, bakit? Diyak mo alakay. Saan kami pa'y mat nakapagsarita? Binilin ko matkit di ang aywanan da na imbag tinatang amula da. Anya nga ta, no mapan mo idabisitahin. Uray kayat ko, awan mo't pangital kak iti pwesto talakay. Najelay,
Sayang mo ti mapaglakwam no agbiyahe ka ijayanda. Sapay atayumay. Ay nana ko nampay lakay. Kabsat kumatkit di dayjay imposible mat no ulbudan da talakay. Andamat kat di puntom apakat. Maring matsambahan da ti mayat a presyo. Kumaa, tapno adda serbi ti nagbannugan da. Awagak tulangan ti kabsat ko inton madamdama ta kumusta ag timula da. Oo na, tapno ammo tamat no kumustamat ng timula daan natin ijay. Kat, kumusta nga'y tinatang amulayo di ta ading ko? Medyo nga ron manang. Ay nawaw, apay mat? Kasano a medyo? Apay, awan ka di pa'y maapit? Awan pa yung ron manang. Nay, apay nga'y akasta. Kurang tidanong, ganun at na piste. Nay, kitaan nyo no at dapay maaramidan tayo. Nangina tinatang ita ading ko. Ang dad ka manan ay hindi may spray manang. Naibusan ti ginatang mo? Awanay, nasa po lamang ipawid kayo tabaring makarecover na gitay. Sige, i-text mo nga rod no anya ti magatang ta ibaon ko ni manong mo a Samuel. Isunton ti mangipawid. O sige, i-text ko manang. Ipawid yung ada ko sa. Wen, da kamen ti makaam mo ading ko. Da kayo matgayam, nanalagring. Lumabas siya kumangam nakita ti mulayaw. Mayat apoy buyaan si ka. Ah? Nangina ti presyo itakag. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay la kumaanana. Kaano nga agapit kayo aya? Aguray kami kaano ang mabalin nana. Saan pa'y mat ngamin ang mabalin nga apitan da kita. Nasapapay. Aguray kay laeng iti mano nga aldaw. Sigurado adumakkel pa'y dagita. Una, Mayat ti mulayaw, naglalangto da. kasta talaga nana. Naaywanan ngamin anasayaat. Kasta tinasaya at nakaw. Aywanan ana imbag ti mula. Iti kasta ket adda ti maapet. Naimbag laangan taado tinaapit talakay. Wanya ron bakit? Ay na, magagara na kun ang makaigam iti kwarta lakay. Si kala nga ya, oras yak mo ta. Anya nga iti planom kadagitaan na tang lakay. Kas iti sigod nga raramidan ta Ila ko tapay lang iti sabali. Saan ta nga itulod iti ayandamanang mo, Madel? Ang mga naawan to ti mabati, no ijay ti pangituludan ta. Sapay na ornong mo ti utang ta kadakwada. No itulod ta ijay, hawanan ati may kamanta akwarta. Wen ata makibingay pa'y damanang mo. Kun bayad ti utang ti daduma. Dahil tangaro ti pampanunutay, bakal. May mayat nga agpayso no ilako tapay laang iti sabali. Ang asino nga ta ti pangilakwan ta. Ibirok mo alakay. Sigurado nga ado ti mayat agumatang kadagitaan natin. Ang mga no kaya ti agatangan tinatang may nanalagring. Ha? Ang mga no kaya ti agatangan tinatang may, tay tulod mi ti pustuyo. Ay nawaw. Kunak man no ni Madil akabsat mo tinang supply kada kayaw. Ti bali ta first gather mat da ito inana. Saan mat siguro adakas no ilakom mi pa iti sa balay. Ang mga nuday tanto ti pangrugyan ti saan nyo apagkikinaawatan. E diritsoyo lang no diyo kayat nana. Pasensyakan ngam talaga asaan. Diyak kayat ti makiap-apa. No diyo kayat di saan lang. Ibiro kulatan iti sa balay. Nasaysaya at pay. Diyak kayat ti mairaman no bilang man taada ti agrirey. Oh, bingay mo ba ka? Ay nawaw, binayadan da adagos tinatang talakay. Wala, bakit? Anyat imbaga ni nanalagring ngay. Saan ani nanalagring tinangilakwak? Anya? Di na kaya tagatangan. Iso nga imbiro ko ay iti sa bali. Awan amuday di abakot. Naku nampay, nanginakit di tinatang itaa. Saan mo't adata ti maawanan no bilang laang? Ay gayam, inalam ko mati contact number ti nangilakwam da isumanin ti pangituludan ta no agapit ta. At da kanya kon bakit? Awan pagdanagam. Makitambayak man nanalagring. Sa dino ba't tinagkapuam, Frida? Ijay syudad nana, at dalanapan ko ginatang. Ado kwartayo itaa. Una, tanangin na tinatang itanana.
Tinapay kan soft drinks para kada kayo. Ha? Di kay madanagan, talibre day ta. Saan kay asingirin? Wun-angam. Ay na, awan pagdanagan nyo. Takas na kunayo itay, kat ado ti kwartami ita. No adda bayad tinatengyaw, idulin nyo kikday. Nawatin nyo ki din nana. Da kayo lang aro din ti mailibre. Nagadupay lang ibagbagayo din na. Ado ti kwartami nana. Manayunan pa'y manin, taagapit kami manin inton Sabado. Manuabulan ang tinapalabas. Ang awan na tamot itulod na nobres anatang hindi pusto ba kay? Ay, nga rod lakay. Manumot din akong takan naktikabsat ko. Imposible no saan pa'y anak kaapit na gajay. Day takat nga rod. Awagan man kit day bakit? Wan, ibagak nga umaypay dito'y pwesto no nawaya tapno makapagsarita kami. Wala na, tapno masumbatan na nagiti sa lutsud ta. Sapay la kumaalakay. Jak kayat amalukluko ak. Asino mo ti mayat na maluko bakit? Magaan na tungaron no anya ti mapagsaritaan nyo ti kapsat mo. Agyaman nakta na kaumay ka dito'y pwesto no bres ading ko. May mayat matlaang ngamin no personal nga agsarita ta. Anta ka di ibagam man Kumusta matan ti mulayaw ka ni Freda? Ay, kwa manang. Manuabulan mo't tinapalabas. Saan kayo kadipay ang nakaapit? Sa anak mo't ngamin ang makabiyahe iti ayan nyo tabisi ak. Tinapudno na, awan maapit manang. Ay nawaw, kasano nga awan maapit? Awan ata, napistikat nga ron. Anya? Isa sa anak ka nagpakpakitakan ka, awan at talaga manang. Ura di garden ti karuba mi, napistimot lang. Nanalagre? Madel? Kunaktupay kat, da kayo dayta. Kat, kumusta? Anyamot nga iti pakakumikuman nyo ita. Busy akmat iti pwistok Si Kangay, Ay, uray sakmat, nana. adun samot ti customer yaw. Mayat nga min ti lokasyon ti pwisto yaw. Kaasi ti apo, at dalat tamat, nana. Isumot ton ati kasukat tinalugi kada kami. Napiste ngamin tinatang amula da ading nobres. Napistay. Wan, nana. Isumot ti kunana, idi nagsarita kami. Talaga adakkel ti panagtalak mo iti kapsat mo, anya. Ha? Saan apudno anapisti ti mula da? Kinapudno na. Kaya't da nga ilako tinatangda kanyak iday. Saan ko lang nga inala, taamok asika tinang supply kadakwada. Jak kayat tirire. Ha? Saan apudno anapisti ti mula da? Inlako da laki di iti sa balay. Nukasta, nagulbod gayam ti kapsat mo. Ay, wan lakay. Linuko data. Nagulbud da gapo iti kwarta. Anya, Ngam awanan maaramidan ta. Inlako damot nga rudan iti sabali tinateng nga inapit da. kasano nga rudan ti utang da. No ibagak kan no bres tinapasamak, sigurado nga aglibak dayjay. Una ngam saan mat anasaya at nga ulbudan na da tao. Mala, di kagdanag tasingirak to lakay. Sigurado nga agpatulong tumatlaang dayjay no maibos ti kwartada. Nay, adda ka matgayam no bres. Anya ti umay mo ibaga? Ipatas mi kumamanan ti garden manang. Anya? No, okay lang kada kayo kan manong Samuel. Supplyan na kami kumamanan, barang makabawi tayo, itilugi tayo. Ammo kunti may papan iti kalukwan yung agasawa no bres. Kalukwan? Anya ti kahit mo asawa naman ah. Ammok asaan apudno anapiste ti mulayo. Ha? Uray di mo ibaga. Ammuklatan nga inlako yo iti sabali tinaapit yo. Ang di ka madanagan? Saan ko nga isidir dayta? Ti kada kami laeng ket bayadan nyo ti kwarta nga inutang nyo kada kami. Manang, Gapu iti kwarta, nagulbud kayo kada kami. Ket di yun namnamaen amangirwar kami manan iti kwarta. Dayjayen ti maudi apa ng tulong mi kada kayo, no bres. namuan ni manang ti may papaniti kalukwan ta, bakit? Anya? Kastaon iti ungat na kanya kitay.
Awan nga rod inted na akwartakan ka. Awan, bakit? Sapay na ibusin ti bayad tinatengta. Parikot manay. Kasanumat ang naamuan na ti may papan iti day tabanang. Sigurado nga danang idaron ken kuana. No asino mat nga ta ti awanan bain anang idanon kan kuana. Saan ko na sinalodsod ta makaungutan. Kasanuta pa'y itang lakay. Awanan saan tan ama kamula. Ay una yun ti kastoy abiyang. No saan ta kumanagaramid iti kalukwan. Ang mga no saan ta ngagparparikot ita. Ang manyangay kat nelaw ang tamutang. Panagtalak ti kabsat ko ti dinadaal ta bakit. Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti panagtalak ti tao gapulaang iti kwarta. Laglagi pam at ti kwarta kat mabirukan. Ngam tinadadaal a panagtalak kat narigatan a maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, awanen lakay, masapol ang matarimaan ti kalapaw ta. Tarimaanag to bakal. Tarimaanam kit di itan narigat ti agri-prepare no matutudon. Un bakal. Numalpas ti trabaho kiti garden ta. Kasaritak ni Madam Linda. Apay ni Madam Linda. Ay nawaw. Ang nakumapay ngay bakal. Ipakadak iti kawayan nga ramaten ta Amumat ni Madam Linda ang agab-abang ta ditoy. Wan. Amuna. Nang may mayatlatan mo ipakadata. Iti kastakit awan maibaganang. Adamot kit di puntum alakay. Narigat may, agapot agap-abang ta ditoy, kit basta mga alat-alatan iti kawayan da. Kasaritam tungarod ni Madam Linda tapno ammo na ti plano ta. Sigurado nga umanugot dayjay lakay. Agkape ka pa, Dennis. Ay na, agyaman ak launay, madam. Anya nga minan, di ko nam nga ibagaw. Ipakadak ko man iti kawayan iti dagayaw, abangan may, madam. Apay dagiti kawayan. Mga ala kami kuma iti iripirmi iti kalapaw may, madam. Ay nawaw, di talaga ayam. Agpakada kami, tanakababain mo't no basta mga ala kami latan. Sige, mangala kayo lata. At damot kawayan iti asidang ti kalapaw yo. Mabalinday jay. Agyaman ak launay, madam. Awan anyaman na, Dennis. Paula bakal, imawag ti kapsat ko itay. Asino akapsat mo lakay? Ni Fidel, tangdanan data kanong agmula bakal. Kaano ngay? Mangrugi tayo intong bigat. Talong aldaw kanong bakal. Mabalidlat tamot alakay. Awan pay mat maaramid iti garden ta, tawan pay mat na imula. Okay lang nga rukin ka bakal? Ay nawaw, wen alakay. Isupay mat ti ited na atang danta. Isupay ang maigatang iti bagas, tapno saan ang mautang amin akasapulan ta. Teksak nga rin ti kapsat ka. Ibagak ngay manugot ka. Tapno saan nga agbirok iti sa bali at ang danan na. Wen sayang mat dayta. Agsagana ta nga rin bakit? Tama pantay ti anday itong bigat. Ngayunam ti alayom abadom. Tatalong aldaw ta iday. Tarimaan at tulat ta ti kalapaw numalpas taramidon tayo. Okay, ag-text up to no umayo alain. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, gari? Ay nawaw, ang dang kamad gayam nita, Viola.
Kasangsangpot ko laang. Nangag mo tinagsaritaan mi ti gayem ko? Agsaludsudak ka din no nangag ko. Ay, wala ko lagi din ang nangag mo. Adda ka di ilimlimod mo. Ne, awan na. Ano ko matilimod ko ingangay? Siguradom lang, gari. Ni bakit may? At dalaang ginasarita kiti cellphone ko. Pampampanutan da ko iti dakas. Una, tano da dumak linuluko mo ti aramid mo. Ayan tipunin ko bakit? Ay nawaw, kitaam kita. Anya kalakit di matan, gari. Awan mo't nga ron iti nang itiswak iti kalman. Kat no nakitak iti kusina iti kalman. Ayot, iti gayam ti nang itiswak iti kalman. Oh, makitam dayta. Nalipatak lang mat, bakit? Sa dino ti papanamaya. Di talang. Sa dino manen adita. Basta ti taa. Ay tila papanam. Inton kuan addan to manen madamag ko akalukwam. Apa yung gamin aligatibo tad iti panunot mo ay bakit? Kanalo lang nga ununaan da. Ununaan ka, tano adda aramidem akalukwan. Mairamanak tumanan. An-anom ti kawayan, lakay. Kawayan. Nakitak ti ado akawayan a pinukan mo. An-anom dagi jay. San ko ako ko dayjay bakit? Para kan pare rin ni dayjay. Tinulungak laeng. Ay nawaw, kinasaritak ni Rene, kat si kakanumot tinangibaga apukanin nyo. Ay, kwa bakit? Di mo ibagang ila kong mandagi jayan. Agulay magkalang dita bakit? Ay nagari aya, mangibabain ka. Di ka katinatagari. Isumot laeng ang mairanod ka no mailakok dagijay. Kawayan mo aya dagi jay. At daya imbagak ako kwak dagijay. Awan mo. Apay nga rod nga ilakom, kat saan mo mat ako kwa. Pagkwartaan nga ron bakit? Anya? Ni, apay ngay. Pinukanda matan ti kawayan iti asidag ti kalapaw talakay. Sino mat nga tati naturad anang pukan? Kat impakadak mat dagita kawayan kan Madam Linda. Wen nga rod, manungaal daw laang nga awan ta dito'y kalapaw ta. Kasta matan ti inaramid da. Kasaritak tuman ni Madam Linda. Kasaritak pa'y ni Marie Viola. Ang mga no isudakit di tinangpukan. Anunda ko mati kawayan. Kat kaano lang hindi tinarimaan da ti kalapaw da. Saan tay nga amo alakay? Nala, kasaritam tungaraw. Tapno amok ti bagakin Madam Linda. Wen, ibagam asaan tapay anangala iti kawayan. Amangan kit no panunutan na adata tinangpukan kadagita. Sapay adu ti pinukan da. Day tangarod pa kahit. Ang mga numakita na pa'y asan anatarimaan ti kalapaw ta. Kat ibagana anagulbud ta. Uray saan ta pa'y anangala iti kawayan. Da kayo ka di tinangpukan iti kawayan iti asidag mi, Marie Viola? Nilakay ko, Mare Paula. Anya? Ay, jakman ammo kinigari, Mare. Awan mo ti Marie Per dito'y kalapaw yo. Adda nang ilakwan na, ngamjak amo no asino, Mare. Nukasta, inla ko na gayam, Mare. Wan, Mare. Ay nawaw, impakadamikin Madam Linda day jay, tatarimaanan mi kumamat ti kalapaw mi. Ngam inununaan da kami mat. Nilakay ko ti kasarita yo, Mare. Naglukon day taatao. Ila ko na ti saan namat ako kwa. Ay, day tangarod, Mare. Numat aday baga, isupay kit di tinaturay nga agsao. Paula bakit? Anya tinagsaritaan nyo kan Biola? Nigari ka no tinangpukan kadagiti kawayan lakay. Anya? Ay nawaw? Nangusaran na kanumot iti ado kawayan? Inla ko na kanumot. Anya? Inla ko na kunang bakit? Wan lakay. Saan la ang anadakamat ni Marie Viola kanyak no asino tigimatang. Ay ulay ay. San sapay mo't ang nagpakadakin ni Madam Linda? Lakit di alakay. Saan lakit di apalubusan ni Madam Linda dayjay. Nang runa no ilakla ko na. Kasaritak tuman? Makapaasat ti kasta nga rabid na. Imbes nga dati usarin tayo. Awanan, tainla ko na maggayam ay. Anya ti bagamaya, Dennis. Apay mo't ang pinukan mo ti kawayan iti asidag may paray. Ay nawaw. At dapay mo't nabate. Inton sumarunaw, kat saan kumakas jay taramidaw. Da kami tagab-abang ijay. Kan may isa, impakadak day jay akawayan kan Madam Linda. Sa ita, inununaan nakmutang. Magsasaw ka. Kat kas kalamaw awanan. Nagado akawayan dita.
Respeto ko mama at iti padam agab-abang dito'y No dahi talaang tigagaram, pangaasim ta din naktaktakan. Kitaam nga do ti trabaho dito'y garden me. No diyo kasapulan ti kawayan, diyo ilakaw. Panunutan nyo kasapulan mi mo dagita kawayan. San lang kumati pagkwarta nyo ti panunutan nyo? Asino ka kumaamang ibagay ti kasta kanya, ha? Kaya't mong samad nga agaapa tayo. Umay kula ibaga saan ada kami tinangpukan kadagiti kawayan nyo, madam. Nay, kunaklakit din no madama atartarimaanin nyo ti kalapaw yo. Saan pa'y madam? Ni pari-gari tinangpukan kadagiti kawayan nyo. Ay nawaw, apay ngay. An-anuan na ti kawayan kat kaano laeng mat idi nag-repair da iti kalapaw da. Inla ko na kanaw, madam. Inla ko na. Na, apay mo takasta. Isutimbagan ni bakit na, ni bakit ko, madam. Ay naglukon. Saan ko lang arudan nga ilaklako tapno at da usaran nyo. Napanakit din inla ko. Anya nga iti usaran nyo mat. Un nga rod, madam. Antang tinabati iti asidag ti kalapaw may. Nang basit maut. Mala ano sampay laang timang biro. Kasaritak to day agari. Saan amay parbang ti kastangar aramidan na. Ila ko nakidin ti saan namat ako kwa. Saan pa'y anagpakada kanya? Anya ti bagayo, Madam Linda? No saan nyo pa'y kasapulan ti kawayan? Saan mo apukanan? Anya? Nadamag ko tinaramid mo. Inlakom ti kawayan asaan mo mat ako kwa. Ay, kwa ngamin, Madam. Saan amay parbang ti kastangar aramidam gari? Sobra ngamin, Madam. Isungarod asaan ko nga ilaklako. Iti kasta adda mausaryo nga manyater aramidam. Pagkukwarta amat gayaman. Nagipulong man kayam dagi diyang agasawa. Anyati ko nam. Ay, awan, Madam. Saan na maulit? Rumbang laeng, tasaan anasaya at ti kastang aramid. Kaasi dagiti padayo nga agab-abang, no kasta ti aramid yo. Marurudak law na yung kadagi diyang agasawa. Basol mo Na, saan amaamuan ni Madam Linda no saan ang nagipulong dagi jay? Ay nawaw, si kapay laang tinasakit tinakam na. Kaya't daklaki di aperjen, iso kasta. Nasakit tinakam da, ngamin pinukan mo ti kawayan iti asidag da. Sapay plano damot atarimaanan ti kalapaw da. Anyang iti aramaten da, no pinukan mo matnan. Nagado akawayan, dita? Imbes nga adda asidag a pangalaan da, awanan tainla kumot. Ay no, adda talaga ti madaanog ko na eh. Agtanang kaman si kagari, ang mga numauman ni Madam Linda kit papanawon na ta. Sa dino nga'y ti papananta, numapasamak day ta, Anya timpol-pulong mo kin Madam Linda si Kadenis? Ay nawaw, impakamok lang kan kwa na. Asan ada kami tinangpukan kadagiti kawayan. Ninayo naman siguro ti istorya man niya. Na di mo man ipasa at aramid mo kata kamay. Amok kaya't yung aming abangan ti daga ni Madam Linda nga abangan mi. Iso akasta kayo. Pangaasim nasakit pa lang tinakam ko itinaramid yaw. Awan kami lang iti talungal daw. Inranayo kit di na pinukan ti kawayan iti si Dagbay. Amok aya, akasapulan nyo gayam. Apay ngamin nga ilakom ti saan mo matakaw kwa. Di ka di mabayay. Naimbag ko man o nagpakada ka rin Madam Linda. Saan mo't nga naw basta pinukan mo lang tamay. Kumusta ti kalapaw yo, Paula? Natarimaan ka di matlang. Saan pa'y madam? Ne, apay ngay. Tarimaanin yung matan Ang mga nuadapay ti dagayo ang mabalin mi nga abangan, madam. Apay ka di. Da kami latan ti agadjas. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Wan ata naturay mo't ni Gary. Apay, inapa na kayo manan. Wan, madam. Kanayon laangan nga apaan na nila kay ko. Nasakit tinakam na taimpulong mi kada kayo ti aramid na. Diyak kaya't tinatangsit nga agab-abang ha, Gary? Apay ka di, Madam. Sikat ti ayan ti parikot. Anyat kaya't yung asawan, Madam. Irespeto mo't atipadam nga agab-abang. Agpapada kayo laeng, iso adi mo panunutan anangat nga to kangum isuta. San mo't, Madam?
Panunutam asaan laang ada Paula ken Dennis nagreklamo. Agraman dagiti kakadwayo nga gababang. Ado matireklamo dakon ka. Sakpay gayam ti dakes ita. Una, tagamrod ka mga rod. Saan laang akawayan ti isyo? Agraman danom, bukbukudam kano. Ay, kuha madam, No natanggan ti ulom, no saan mo pa'y abaliwan ti kasta nga aramid mo? Talaga papanawon kayon. Diyak kayat ti sakit ti ulo ko nakmanan, kare. Oh, anya nga ita. Kasano no papanawon data. diyak mo bakit? Si kantong mat ngamin. Gamrod ka, gari. Diyak impagarok magreklamo da kita tao. Agreklamo da ata aglablabas kamat ngamin. Di sana na maulit. Saan asyak ti kasaritam? Dagiti tattao aginundawayam ti kasaritam. Di mo urayan amapunuan ni Madam Linda. Tamo mat. Awanan ti sabali apapananta. Anyatar aramidom dito'y gardin ko, garay. Kahit kulang dagkit daw iti pamakawan, pare. Anyat ko nam? Agpasensya ak. Tamnusan kaya gumurgura kanya, pare. Ha? Pasensya kayon, no pinukan ko ti kawayan ita si Dagyo. No kayat yo, mabalin mo takis sa inyo ti kawayan ita si Dag ti garden me. Iti kasta, kat adamot ti mausaryo. Sigurado ka kaday, paray? Wen, tapno asidag laeng no bunagam. O sige, kasaritak to ni Madam Linda. Wen pare, ipakadam latakin ko ana, tapno am muna. Ay na, ang tiyaman na klaunay, paray! Ay, nawaw! No saan mo ako kwa, saan mo matngarod nga ilako. Agbalin ka kuma apagwadan iti padam a tao, babaan iti nasayaat nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya kay lakit dimot, nanang. Ay nawaw, anya manan ti parikot ang hilito. Apeng imbulang yung tinatang asidatayo kuma. Nateng tumita ka na yung. Anyat kunam, nanang. Nateng laka na yung ti paspasidam kanya. Anyat kaya't yo aya, karne. Baknang kayo aya. Na, adama trabahom ka. No apay adi ka ngamin gumatang iti karnay. Masapul nga rin nagtipid tayo, nanang. Makitkita yung mat siguro ti second floor ti balay asaan pa analpas. Kan may sa, mayat tinatang iti salunat. Ay, tsak kaya tinatang. Apay anapili kay launay ngamin. Noon niya tanda, iso ti maanusan. Pagyamanan nyo lata, tamang mangan kayo pa lang. Na, nakaimimot kamot nga inanak. Siguraduak ang maamuan da ito'y ni Manang Mau. Aliya, agipulong kay manan, kay Manang Lara. Sakto manan ti pagbalin ninyo adakas kadag iti istoryayo. Kastamot ka na yun. Ay, sa dino ti papanam salya. Iti ayan ti may nga anak ko, kapsa. Naa, taapay manan. Ha? Aglablabusan da nga ang hilitaw. Pinagsasawan na kidinitay. Ay, kaamangan no adama inaramit mo adi na nagustuhan. Imbalang ko lang matinatang nga inluto na. Tadyak ka nga ron kaya. Kasta unay kidin ti unga na kanya. Ay, nawaw. Apay ngamin nga imbalang mo. Sayang mo't Makauma nga ron tinatang nga kanayaw.
Tinakpay pagsitaon mo't itinaimas. Ay na, mayat matla ang tinatang iti salunat kabsat. No siya, jak kayat tinatang. Mala, ditakan, damapanak iti ayan dalara. Ipulong ko na nga ang hilito kun manang na marmarwam. Agkapi kayo pa'y nanang. Nagyaban na, Clara anak ka. Anya nga minan ti gagarayo. Imayak, taglablabusin ti kapsat mo. Ay nawaw. Anya ti inaramid ni Angelito kada kayo aya. Inal daw laang ang nanapudot ti ulo na kanya. Anya? Dayta ti pudno anak kaw. Oray awan makagapaw ket agong ungag. Di nakpay pa kanun ket adda mo trabaho na. Ayan ni Angelito ita nanang. Nagtrabaho manan. Ay na anak kaw, jakon kaya ti agnaed ijay. Numabalin ket dito'y balayo ko matipag naedak. Ay matruma aken ma-stress ang itar aramidang ti kapsat mau. Hello, Angelito. At nakapailan dito yung pagtrabawak manang. Kadis-dismiss mi lang. Nasaya at mat, tanapatagtibagakang ka. Apay ka di manang? Adda ni nanang dito'y balay, kat saan ang maidrawing tilangan na itay simbang pet. Anya ti inaramid mo kang kuha na aya. Inungtak, tawan mo't ngamin denggan na kasao manang. Ay nawaw, ipalawag mo ang nasaya at kan kuha na saan ang masapul nga iyungat mo. Kasano ngamin ka? Irespeto mat ni nanang aading ko. Marigatan tamat laang no agpasugnod manen. Dahitan ti bagpagak. Siyak man ti dakas iti istorya ni nanang. Saan mat siguro nga umay ni nanang ditoy no saan agrabi ti araramidam ken kuha na. Ay na manang, naumum lang. Kaya't ni nanang ti agnaad ditoy, ngam pagsaritaan mi pay kan manong mo riyo. No manugot ni manong mo, mangyag kanto itibado ni nanang, tapno ada pagsukatan na ditoy. At daulas nga usaran ni nanang ijay? Ada inted ko itay lakay. Nakaturog matan na kitubding. Ibagamon, di ko naman napatag nga ibagam kanyak. Kaya't ni nanang ti agnaad ditoy balay lakay. Saan da ngamin nga agkin naawatan iti kapsat ko. Sumot lagayang may dito'y balay. Wen lakay, imay nagipulong. Anya ti makunam lakay. Mabalin ka ding agnaad ni nanang dito'y balay? Wala. At damot pa kanta silid. Isulat ti silid na. Ay na, agyaman ak launay lakay. Agyaman ak tamaawatan ti sitwasyon ni nanang. No kasta, iti gaya man ayan dalara ti pagnanaedam kapsat. Wan kapsat, mayat ti biyag ko ijay. Aya, Naimastikan ka na kijay. Kan sa anak ang mabambanaw, tawan mo tararamid. ay katulungan mo di anak mo ano awan ti aramidam kapsat. Sana kasapulan ni Lara ti tulong ko, kapsat. Ay nawaw, pag kunaamat, Takabailan na nga aramidon amin. Dayjay pa'y ti ko na. uray no kabailan na nga aramidan, tumulong kalataa, anak mo matay jay. Ayun gayam, mapanak iti ayan damari tinay intud madamdama kapsat. Anyamanan ti aramidam ijay. Amumun ano anya. Ay nawaw, di mo ibaga ang makisugal ka manan kadakwada. Iso nga rod matiliw-liwamay. Isiram toki di ti istur mo tamapanta makisugal kapsat biulay. Adda ginatang mo a vitamin ni nanang lakay. Aday ti bag ko bakit? Kita kami jay. Kompleto ka di? Uy, bakit? Kompleto. Ni nanang, awan mo ta makita. Adda na panan na. Sa dinaw, Iti ayan ti gayem na. Sigurado amalam tumanan ti panagawid na dayjay. anyat aramidan day jaya. Di ko na ni nanang kat agi istoryada kanumet. Hagasang man day ta ka istoryada. Agmalmalo. Gagangay ti babakit alakay. Awan mat ngaminan daddo mga aramiden da. Asang-sangpet yu laang, nana? Wala nakaw. Sa dino tinagapan nyo kadagiti ubay. Iti ayan ni Marisona. In-deliver mi ti order na kanya. Kastaya. Adamat na lutong adobo, nanang. Mangan kayo matan Nakaluto kayo nga rudan iti pangaldawan tayak.
Wo nanang, imuna kami matlaangan anangan, tanala daw kayo ngamin anagawid. Nilakay mo nga'y, nangal daw ka dain. Nalpasan si kalaangan ti saan pay, iso nga inbatsyanda ka iti si daem. Ay na, agyaman naklao na yan akaw. Mala, panawan kayo pa'y nga raw, tamangal dawak man mag. Agbayad akon iti utang kaw, kabsat biulay. Ay nawaw, naimbag man, tanalagip mo pa'y kabsat. Nabayagan day jay nga utang mo kanyak ka. Ay nawaw, siyempre mo't. Utang ko nga raw, di bayada. Nangalaam nga iti kwartam kabsat. Inalak iti pitaka ti anak ko, kabsat. Ay nawaw, inalam iti pitaka ti anak mo kunam. No kasta, kupitam ni Lara. Kupit ayan ay chay. Anak ko mo ni Lara, kabsat. Uray pa'y anak mo ni Lara. Nagpakada ka kumalatamot akin ko ana. Ay na, sigurado adi na mo ilaang madlaw. Ngamain, bak nang ti anak ko. Ay nawaw, Ado tinakitak a blue bills iti pitaka na, kabsat. Bak nang ni Lara nga anak ko. Da kayo pa'y man ti mga awir iti apuyo nanang. Ay nawaw, si Kangay. Makitsendak ita nanang. Ay nawaw, at dako mamanin tilakad ko itakag. Okay laang kadikada kayo nanang. Ay, kwa. Italaang matkit di nanang. Sige, sakpay lang ti mga awir iti apaw. Ngam agawid ka mo ilaadagos Wan nanang. Manu nga oras mo ijay ngay. Dua nga oras laang. Ni Mare Estela ti kaduak. Amuyo matday jay. No iso ti agpalingke kat apagbiit laang. Adda ka di kwartam di Lara, anak ka. An-anon nyo ti kwarta nanang. Adda ko mapangusarak. Mano ti kasapulan nyo aya. 5,000 kumano adda, anak ko. Ay nawaw, nagdakalan. Italaang mo manin ngagdawat ha. Inikan kayo mat iti 1,000 idi napalabas alawas nanang. Naibusan na. Pangus-usaran nyo iti kwartayo aya. Kat saan kayo mat nga aggas-gastos dito'y balay. Mangtad ka kaday, wanaw, sermonan na. Saan kumamat akastaan nanang. Amuyo mat anila kayo ko ti agtrab-trabaho. Isula ang ti agsusweldo kada kami adwa. Nagado a sakripisyo para kada kayo, idiuping kayo pa'y. Apay akastamutan ti panagsasaum kanyak si Kalara. Imutan na kadimutan, Si kakaditin ng kasay iti kwartang iduldulin ko, Rio, lakay. Ay nawa, saan mo't bakit? No saan asika? Asino ngay nga rod? Tsaka mo nga, mano ti mapukpukaw aya? 6,000 lakay. Anya, Wano? Ni nanang tinangkasay. kasaritam ni nanang amangan no isong agpaiso. Agasam nga iti 6,000 no bilang man. Sigurado ka kadingad na mapukpukaw bakit? Amang ano na misplace mo lang. Imposible mat alakay. Ni nanang lakit di tinangala iti 6,000. Adda ka din ni nanang ditoy, Nana Viole. Nay, awan mo't ni nanang yu ditoy Lara. Amangan ko nak, no amuyo, no sa dino tinagturungan na. Napansiguro manen iti ayandag iti kumari na asugarol. Anya? Naglukon de ananang? Mas daawak nga raw tadamanen kwartana. Di kanayon na pa'y nga istoryaan kanya katbak ng kakanaw. Imbaga na day takada kayo na Viole? Wow, adu ka nga may tinakita na blue bells iti pitakam. Anya? Isubliyo no adapay nabati iti kwarta kinupit yun nanang. Ha? Inton sumaro no, saan kay abasta mangal ala iti kwarta iti pitakak. Kasano ko di ka mo ngamin mangtag. Agasam nga iti 6,000 nga inalayo. Nangip-ipanan nyo iti dadya a kwarta? Awanan na. Ay nawaw, kasano nga awanan nanang? Awanan na. Tanaigastos ko nga rudan. Agsaysayang kayo iti kwarta. No para kada kami katdakkel agat at ti 6,000 nanang. Agtrab-trabaho mo't nila kay mo. Masukatan tumanin na. Ay nananang, tapno amuyo laeng, mabainak launa yan iti manugang yo.
Sweldo na ti kwarta nga inalayo iti pitakak. Anya, Ti jakpay kayat, is istorya ang kena na viewli nga ado ti kwartak. Nakababain ti kasjay nanang. Naimbag kumaano pudno, ngam saan mo ngarod. Igisayo da ito'y nanang. ay nawaw, natengmanan. Na, iso ngarod ti imanayan ti kwartak. Makalawas sabutin anateng ti sidsidaan tayo. Awan ti karni aya. Di kay agbirok iti awan, nanang. Saan tayo akal tingkag? Ay, pangaasi yung man, nanang. Di yu papudutan ti ulo. Agtipid tayon. Anya, Di kay agreklamo, tanarikat ti agbirok iti kwarta. Agyaman kay kit di tamang mangan kayo latta. Saan akas iti daduma dita nga agbisbisinda. Anya ti gagara manang? Isubli ko ni nanang dito'y balay, ading ko. Ay nawa, apay mo't manang. Diyakon magustuhan ti aramiden na. Apay ka di. Di nakit di kayat ti agsida iti natang. Sigud mo't ngamin manang. Iso ka na na napudot ti ulo. Tano adda na luto anateng kat ibeleng na. Saan lang aday ta? Basta mangalala pa iti kwarta iti pitakak. No agistorya ngamin kat patpat yung ti bagbagana iso aday ta. Nairuam mo nga gululbod manang. No mabagbagaan day jay kat naturay launay. Nakababainan kan manong muriyo. Di bali tanalpas matan ti second floor. Mabalin ani nanang ti agnaag dito'y first floor. Ije kamat second floor. Intulot mo at gaya man ni nanang itayan ng hilito. Tapno makaamiris lakay. Kasla nakakaasi. Tapno maamiris na asaan anasaya at tikas jeng aramid na lakay. Agsaysayang iti kwarta. Intun kuan, agreklamo no natang tisida. Kunamlan asino abaknang. Naimbag man tayo manugot ti kapsat mo nga agnad ni nanang ijay. Wan atan alpasan ti second floor ti balay. Mabalin nga agsina ti kaldero da kan nanang. Naturay kan agin babak ng tumet ni nanang. Dahito ti kaldero yaw nanang. ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan ang hilito anak ka. Agsina ti kusina tayo. Anya, Dito'y first floor ti balay yaw. Ijayak mo't second floor. ay nawaw. Apaya kastabutan. Wan atap no iluto yo. No anya ti sida kayat yaw. Ang mga nagreklamo kay manen no natin ti ipasahangok kada kayo. Ay saan kumamata kasta Basta. No anya timbagak iso ti matungpal nanang. May mayaten ti kastoy. Ngam ti inaldaw ang masiksikuranak itar alamidon yaw. Ay nawaw, anyat napasamakin ka kabsat salya. Apay ka day kabsat. Kimutong kamat. Kita aman takan talon mo. Naipot ididay takin ka. Saan ka day? Nadlaw mo gayam kabsat. Saan kan samot tan amang mangan? Ay, maikawak nga road. Ha? Narigat gayam ti agmay-maysa. Si kantuma nga men. Nagpatangkang ka. Agin babak nang ka. Kano bagbagaan da ka. Naturay ka pay. Ay, no amukla kuma. Inuray mo pay anapunwan dagiti anak mo king ka. Anyangay ita. Inlasin da kakat nga rudan iti kusina. Ay, tulungan na kumakabsat. Anyangay ti maitulong ko king ka. Kadagiti anak mo matan ti nagdesisyon. Ibagam no anya ti rumbang nga aramitek. Tapno mapakawandak dagiti anak kaw. Ay kaagbalbaliw ka Di mo kupitan ti kwartada. Ganon niya tinpasango daking ka. Isaw ti kanam. Di ka agreklamo. Tapno di da makaungot king ka. Narigat nga ta ti agberok iti kwarta kapsat. Ay, nawaw! No saan asika ti agtrap-trabaho, sursuruam ti agtipid. Di ka agpili-pili, kandi mo sayangan ti kwarta asaan mo mat anagrigatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay,
apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ikakmanan ni tatang itabasto na, Agnes, bakit? Ay nawaw, saan mat amasapol nga ibagam kanyak lakay? Tapno amom, Mangtidak mo tan iti 2,000. Sige laang, saan mat adakas na tumulong ka? Nang runa kat dakkel mat tinaitulong ni tatang idi agrugurgita pay laang. Agyaman naklauna ita maawatan nakbakit. Ikamat ni nanang, tapno awan may bagat ti katugangak kanyak amanugang na. Awan pagdanagam nung maipapan kan nanang, ta saan mat adimanding dayjay? Ikam na tayo ti kwartana, bakit? Saan mat adumaw dawat ni nanang iti kwartaket? Uray groceries ken bagas laang ti ited mo ken kuana, naragsaken dayjay. Ikam iti kwarta. Iti kasta, magatang namit no da kayat na kanon. Amangan no mabain laang amang ibaga. Addaak nanang. Ay nawaw, nagpambanog ka laang nga imay dito'y balay, Agnes, anak ko. Nataktak ka pa'y kide. Inuray mo lat ako maasyak tinapan ije balayaw. Awan matkit di trabaho mi ita nanang. Nasaya at angarod no kasta. Anyat umay mo ibaga aya. Nang yagak iti groceries para kada kayo. Ay nawaw, saan pa'y anaibos ti inted nila kay mo iti napalabas a bulan? Uray tapno ada ti istak dito'y balay. Kaya gyaman naklauna yanak ko. Dakulan day taatulong yo kanyak. Nang runakat sa anak matan ang makatrabaho. Day talaangan agmulmula di taarubayan ti kabailak nga aramitan. Maawatan ata bakit kayo matan? Aywan gayam, mangtedak iti kwarta para kada kayo. Ay nawaw, saanan anak ko. Umanayan ta groceries nga inted mo. Awatan nyo kit di nanang. Saanan kunak mo. Awatan yun kit di. Ni Lucas amanugang yutin ng ibagang ikan kayo iti kwarta. Aya. Addaak, Agnes, anak ko. Agtugaw kayo pa nanang. Awan ni Agnes dito balay. Aday di pwesto. Ag-inventory ka no. Kasta ka day. No da na patag nga ibagayo kan kuana. Mabalin mo't nga itulog kayo ijay. At damot talugan. Saanan, Lucas, anak ko. Nang yugak laang itinatang para kada kayo. Fresh kan organic daytaw. Mayat ti timing nyo, nanang. Naibusan di interview hindi napalabas sa lawas. Adun sakit di tinatang amula yo Kaslasan kayo mo't amay ibusan. Adu minulaak itinatnatang ti arubayan. Isumot ti liwliwak kabayatan ti panagdengeg ko iti drama. Ayun gayam, inikanak ni Agnes iti kwarta. Amom ka day. Amok ti may papan iti dahil sa abanag nanang. Kinapudno na. Siyak ti nang ibagang ikan na kayo iti kwarta. Ay na, agyaman aklaunay, Lucas, anak ko. Awan na nyaman na nanang. Ay mabit lang, tamang irwarak iti tinapay kan kape. Agkape kayo pa, sakbeng agawid kayo. Oray matan ni Manong mo, Lucas. Apay ni Manong tatang. 2,000 laang tinted na kwarta. Ay nawaw, apay ad 2,000 lang. Jakman amaw kan kuana. Amangan mat no sinugsugan day nga Agnes akisayan na titulong nga ited na kada kayo. Dahil tati saan tayo nga amaw. Nalipatan nan samot ada kayo titimulong kadakwada idi awananda. Dahil tangaraw. Jak amaw ka na kuana. Kasa nakalipat damutan iti masinsura. Saan amay parbang ti kastangar aramiden ni Manong kada kayo tatang? Di na urayan amapunuan tayo tamakangeg at talaga.
Panagkunak kat masapol ang masukatan tilugan tayo, bakit? Anyat kayat mo asawan, Lucas? Gumatang tayo ti baro alugan. Diyan ko madakdakkel tapno ado ti malaon na. Sikaman lakay. Panagkunam kadi kat kabailan ta ti gumatang iti baro. No siyak lamay sa kabaalan tamat siguro. Di bali ata negosyo matipak ausaran na. Masapul nga rod nga agtipid tayo. Italaang matkat di, bakit? Kasaritam nga rod ni uncle mo no anya aklase ti lugan ti maibagay iti negosyo tayo. Mapanak to itayan da, inton madamdama. Un kaya, inton mo ka di ti sweldo na iti tauhan tayo. Nalpasan, idi pa'y kalman lakay. Pasensya kayo, nanang. Pasensya, apay mo't anak ko. Awan pa'y maitad ko akwarta kada kayo ita. Bagas pa'y laang, nanang. Ay nawaw, day talagayam. Uray anya kita jaw, okay lang kanya. Sa anak mo't anapili ka. Agyaman aklaunay ananang. Adda ngamin gatangan mi. Ha, anya tigatangan niyaw. At damutan balay kan lugan niya. Sukatan mi tilugan mi, nanang. Anya, apay asukatan niyaw. Sukatan mi iti dakdakkel tapno ad-ado ti malaon na. Sa bagay mo't kiti saan adakes no gumatang kayo iti baro alukan. Nang runa pa no para mo't iti negosyo yo. Bagas para kada kayo natang. Ay nawaw. Day talaang. Anyat kaya ti asawan natang. Day talaang titid mau. Hapkaban abagas. Maawatan nyo kung mapailang tatang. Awan kwartayo aya. Inaldaw mat ngagluklok at ti pwesto yaw. Gumatang kami ngamin itilugan tatang. Na, adamat tilugan yaw. Sukatan mi ti dakdakkel. Jay ad-ado ti malaon na. No apay mat nga may namasapula sukatan nyo pailang. Kasta talaga tatang. Kasapulan mi ngamin ti dakdakkel alugan. Isupay kita paggastusan yung agasawa. Ay nawaw. Naladaw ka mo tanagawin ita, Clarice. Nag-overtime kami, tatang. At na ginatang mau asidenta. Adda iti eko bang tatang. Ay nawaw, nagkapunti half kaban abagas. Inyag ni Manong mulukas itay Di adaman gayam kwarta yon, tatang. Awan nga raw. Apay nga awan. Kay bagbagayo laang nga imay ni Manong dito'y balay. Bagas laang matintid na. Na, apay abagas laang. Wen tagumatang da kanumot itilugan da. Anya, kinod mo lugan da. Apay agumatang dapay laang. Diyak manamaw ka na ganyan nga agasawa. Tapno adda siguro iparamag na. Anya aklase ti kapanunutan dayta. Ay, kamaudyanan na. Nagatang tamatlaang ang tilugan akayat talakay. Pagyamanan dati apo, bakit? Tidaan alugan tayo ngay. Anya ti planom ijay lakay. No okay lang kan ka. Itut ka na tatang. Mausar da nga ta. Sigurado da ita. Kasapulan damot tilugan. Ilakad lang nagiti papeles tapno awan parikot. No, okay lang kan ka Wen, okay lang kanyak. Awan matan mangusar. Itid mon kada tatang. Naimbag lang at da pag-service da. Mabalin matlaang nga usaran ti kapsat mo no kayat na. Tapno saan amarigatan nga ag-commute nga ada trabaho na. Dahil tama tinapanunod ko bakit? Isun ati regalom kadakwada. Sapay la kumaat amaragsakan da. Sigurado ang maragsakan da gijay. Ngamin, adamutin makuna alugan da. Mano atawan ang nagbalin a driver ni tatang. Ngam saan na alugan ti iman maneho na. Kaano nga rod nga itulod mo? Inton o may alawas Asikaswag pa nagitirumbang ang mailakad. Isuka di dayt at ilugan niyaw Agnes anakaw. Iso nga agpaiso nanang. Anyat makunayaw. Magustuak ti kulay na anakaw. Ni Lucas ti nagpili nanang. Nalaing mga rod nga agpili. Ano kasta? Sigut mat nanang. Aywan, jak mo't makita nila kayo mo. Intulod na tilugan iti ayanda tatang nanang.
Lugan. Tisigod alugan mi itid na iti katugangak nanang. Saan nyo madlaang nga amo ti agmaneho no da kayo ti pangtadan mi. Ay talaga saan? Amang ano agbuot lang iti arubayan. Husto lang no itidyo kadakwada tapno adda service da. Nakunayo pa'y nanang. Oray second hand kat mayat dayjay. Ado ti nagdalanan dayjay alugan nanang. Anyat ko nam, Lucas. Itad mo na italugan ka na kamay. Uwan tatang, ison tirigalok ka na kayo. Ay nawaw, daitad itad mo kanyak nga amam. Ne, apaya kastamot ng ti panagsasauyo tatang. Kwa, di nyo magustuhan tirigalok ka na kayo? Oh, tulbag tilugan tatang. Awatan nyo. Inisong pala ang dita. Kaslasaan kayo mat ma-excited. Di yung kayat nga ipadas, inton mawaya anak At apay aramidak iti silid kaw. Agkapi ka lang di tano kayat mau. Makamu kamutang agtimpla tabisi Apay ang nakaparada iti paraangan tayo tadaan alugan da manong Lucas, tatang. Itanda ka lungarod kanyak. Ay nawaw, talugan adaan ti itagda kada kayo? Win ka naw. Isaw ti regalo na kanyak. Jak amaw ti na jakabsat baw. Una yan ni Manong. Dakkel tinaitulong nyo kadakwada iti agrugrugida pay lang iti negosyo da. Ngam ita ti masensuda, nakalipat damutan. Dako nampay anak kaw. Tumulong na ngagpaiso ngam tipid mo't titulong nga itida. Isublik tumod lang na talugan. Wag kumamat ti daan alugan. Isubli may tilugan niya, Lucas. Ano, wow? Apay nga isubli nyo kat para kada kayo dahi, jay tatang. Sabi ka sa pulan ti second hand alugan. Anya? No ikam ni tatang, jay kumamot worth it Saan akas na adaan? Mabalin pa'y amausar dahi ta alugan. Ang amno diyo kayat, alaag ta ilakok langan. Wanan Da kailang arudan ti maikan, kasta kayo pa'y lang mag. Naimbag pa ti katugalan. Di mo pagsasawa na kasta ni tatang Ibagbagak lang ti pudno. Naimbag di katugang at tawray simple ti itadmikan ko anak at nakaragragsak. Da kayo ngay, masapol anangina kan brand nyo gayam ti kayat yo. Daan nga rod talugan nyo. Kasano ngay, no day tapay kit di ti paka-aksidensyan ni tatang. Oh, kamot Clarice. Aksidente adagusan. Apay nga inyawid mo tisigod alugan tayo lakay. Makapasar tumag. Ay nawaw, anya ti makapaasar. Natatangkan ti kapsat ko Kumplito mo't atap no maawata. Nagado ti sauna. Apay ka no adaan ti lugan nga itut ta kadakwada. Anya? Iso ngay nalak Mailako latan. At dapay mayat agumatang iti data alugan bakal. Ang mga no agsakit tinakamdakan ka. Anya ko matipagsakit ang tinakam da. Kat di damot kayat ta second hand. Nariridan tupay. Inla ko matgaya man damanong Lucas tilugan da, tatang. Ay nawaw, kasinaw tinangilakwan da. Ni Fred akalugaran tayo, tatang. Nukasta, ginatang dagayam da jay. Naimbag man. Nakitak nga rod nga inusar da Fred idi na minsan nga aldaw, tatang. Ang bayam bayam takabsat mau. Aramidan na, no niya ti kayat ng aramidan. Awanan bibiyang ta. Nangatula unay ang tipuruwana. Nadamag ka nga inla ko yu tisigod alugan nyo kan Fred anak ka. Uwan nanang, inla ko ni Lucas. Ay nawaw, apay nga inla ko yaw. Kunaklakit din no inted na iti katugangam. Naririda ka numot nanang. Anya, Di da kayat ti second hand alugan. ay una yan. Libre lang arudan. Naririda pa ilang. Dayta nga rod, naragsak pa'y mat nila kay kuan na pan nang itulod ijay balay da idi na minsan nga aldaw. Tagayam saan da akayat. Brand new siguro ati kayat da. Nagkapuan ti prutas, bakit? As usual, inyagmanan ni nanang. Naimbag pa'y ti inam.
Ay nawaw, apay mat ana ibagam ti kasta. Tamalagip na tayo no kasta nga danateng uno prutas nga apitem na. Kasjay mat ngamin ni nanang, managparabor day jay. Sa pala kumata saan nga agbaliw ti katugangak. Talaga nga ugali na ti kasjay lakay. Saan pa'y anariri uray anya ti ited ta kat naragsaklat ta. Ammo na ti agyaman karag iti grasya amawaawat na. Naragsak ti tumulong no kasta ti dadakkel. Ammo da nga ikan iti importansya ti ited dagiti anak da. Basit man wenno dakkel. Gimuran sa amatan ni Manong Lucas, tatang. Saan matan nga umay dito eh? Sigurado na ita anak ko. Makonsensya at tatang. Mayamaw, lalpas mentan. Di mo may sublay tan albasan. Gimura kat di na matan malagip ti mangtag iti abastuta. Sika pa lang taggasto Sika mo tiyan na kwarta na kanada. Manulaang mat ti susweldwag. Kasta pa'y. Bumawi aktukin ka. Ay, makapasar. No asino pa'y ti agdaan. Isuda pa'y tinarigat nga asidgan. Ay una yan ti kastang ugali da. Agbubon kayaw. Saan mentan nga agbaliw na ita. Urayin talaga no kaano ang mapakawan data. At damot nga minbasol ta. Ay nawaw! Di ka agbalin adimanding. Basit man wano dakkel ti naitulong ti anak mo ken ka, di kan agreklamo. Agyaman kakit di, ta tinulungan da ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak iti ayan da Mari Arlene ita, Jonas Lakay. Ano, kanya taramidam ni Jamit si Bakat. Ited ko ti bayad ti kuryente. 5 abulanan sipud na kitap ta kadakwada. Ngam awan pa'y inted na abayad ta. Saan damat nga na nagsingir, bakit? Amangan numabain dalaang nga agsingir, Lakay. Amangan mo't no saan da ka sa pulan di kwarta. Amangan no ilibre da. Mapanaklat ta iti ayan da. Amangan no ibagada asaan ta makarik na. Kaputagul uli magda kat saan ta matan nga agbayad. Okay, atagan ka dahi ta, bakit? Ay pakikitamtiin na po yung ilutlutok amangan numaksat. Agawid gamot nga minadagos Di mo man ibaga ang mabayagan kay Jay. Amangan no makiistorya ka man ngamin ken Arlene. Naimbaga bigat mo, Mari Arlene. Kastamot ken ka, Mari Mitse. Anya ti umay mo ibaga, Mare. Imayak taagbayadak, Mare. Ay nawaw, agbayad ka ite? 5 abulanan sipud nakitap kami iti kuryente yo. Sa ludsudok kumaan, numano ti bayadan mi, tagbayad akon. Ay nawaw, saanan, Mare? Ni, apay asaanan ngay, Mare? Ay na, uray libre latan, Mare. Awan mat unay ti appliances yo. Siguro, basit lang, tinakonsum yo. Sigurado ka ka di, Mare? Uwan, Mare. Okay laang. Ay na, agyaman na klaunay no kasta, Mare. Awan anyaman na, Mare. No ada appliances yaw, di sa kayon to agbayad, Mare. Lakay, ilutom to'y ginatang ko abangos. Ay nawaw, nangalaam iti bangos, bakit? Kaibagbagak lang aruda na ginatang ko. Nangalaam mo iti tinggatang mo.
Ti kwarta nga ibayad ko kumakin ni Mari Arlene lakay. Anya? Ti ko na kanya ket uray saan ta kanun nga agbayad. Tawan kanumot ti husto nga appliances ta. Ano? Nagsyakat mo't nga ron, ano kas ta bakit? Nakalibreta. Nako nampay lakay. Imbes nga ibayad ta iti kuryente, igatang takit di iti masapsapol ta. Makatipid tamot gayam, ano ko Naimbag ko tay manugot ni Mari Arlene ang makitap ta kadakwada. Libre pa, ko naman. No agbungan to tinatang amulat ta, mangtad tamot kadakwada lakay. Subadan ta ti kinaimbag na kadatang. Ne, apay nga ikura bakit? Ti anya Wilbert lakay. Nakapsutla unay mo tasilaw ta. Malublubatan. Mano nga aldaw nga minin nga iso ti pinagsilaw ta. Ano? Usapol nga ron ang ma-charge manan ah. Makicharge kadto kada Jonas inton bigat. Wala na. Naimbaglaangan tadada nga asidag pakicharge santa. Kung nga ron bakit? Saan na masapol ang mapanta iti ayan ti kaanakanta? Awan pa'y mo't ngamin budget ta. Luadda ko di agpakonekta mag. Tapno saan ta makicharge iti kaaruba. Awan pa'y mo't nga ron. Bakit? Anya ti umayo ibaga tata Wilbert? Ada ka di kurente, Jonas na kong. Ada mo tata. Apay ka di? Mabalin ti makicharge manan. Nalupas ngamin ti silaw mi kinanam kura. Ay wala tata. Awan ti parikod dita. Ay na, agyaman aklaw na ya. Narigat mo't ngamin naon ti silaw. Nang runay ti rabay. Sana makita ti maramid. Adda ti napanunot ko tata. Ano wow? Anya di sana panunot mo na kong? No kaya't yo, mabalin mo't ang makikunig kayo kada kami. Ha? Gumatang kailangan iti waryo. Tapno saan kayong matla amarigatan ka na nakora? Ay, wanan niya! Dahil tatiyurnungan nyo, tata. Mayat matla, no at dati waryo. Tapno saanan ang masabol ang makicharge kayo kada kami. Anya nga tanong gumatang ta iti wire. Kura, bakit? Ay nawaw, an-anwan ta ti wire lakay. Tapno makikunik tayo ti kurente na Jonas. Panagkunak, kat saan ta ang magastusan no kasya ta ramiden ta bakit? Umanugot da nga ta. Ni Jonas mismo, tinangibaga kanyak, ano kaya takit makikunik ta kadakwada? Mano aya ti wire ita. Dito si saan kong amaw bakit? Amangan no saan nga umdas ti kwartata. Umdas mo't siguro. Mayat mo't lang no makikunik ta. Tapno diretso ti kuryente dito kalapaw ta. Saan na masapol ang makicharge ta? Agkanvas ka nga rod lakay. Wan bakit? Kasta sa ramidak. Bareng adda makitam analaklaka. Adda mo siguro, bakit? Na, an-anom dagito'y awire Jonas lakay. Sanda ko kadagita mitsi bakit? Ay nawaw, apay nga rod nga adda dito'y. Wire da tata Wilbert kinanakura da ita. Makikunik da kano iti kuryente. Amo ka din ni Mari Arlene? Ay kwa, ibagaktukin ko ano bakit? Sigurado nga mong nugot mo't lang da jay. Uray umanugot, ipakadamlatakan ko na tapno amuna. Ibagaktukin ko na numaranak bakit? Ipakadampay nga umuna Amangan no panunutan na basta agdisdesisyon ta. Okay, bakit? Mapanak nga ro diti ayan da kalpasan ti pandangan ta. Agyaman aklaunay Jonas. Awanan niya man na nakora. Sa anak mo't laengan amarigatan nga agluto. Agtipid tayo lang iti kuryente. Tapno saan adumakkel ti mabayatan. Wan, awan mo't kiti at appliances may kantatam Wilbert. O sige, agpakadak nga ro din nana. Ay katagkapi-kapay Saan ay? Asidiglaan mo't ti balay may. Agkapi-kapay. Adain sa ganak ameriendam. Inton maminsan tulangan nana. Sige, agdakan ka dayta. Asidigmit kit ti balayaw. Mabaling nga umayak makikapin. No kayat kaw. Makasidsida kiti karne. Mitsi bakit? Ay nawaw, pangalaak kumamot iti karne nga ipasitakkan ka nga ilakay. Umatang kay ti store Awan mat nga rod ti maigatang lakay.
Inawa, naibusin di kwartata. Naibusin Idi pa'y napalabas alangas. Manulaang ang tinabati dito Saan pa'y nga umanay ang maigatang iti may sa kilo a karne. Nay, nagpartakmod ta na naibos. Kasta talaga Amumot nga ado ti paggasgastusan ta. Inton maminsan to nga rod bakit? Sigurado asan mo't lang nagpautang ni Nana Beba. Kaano danda ni mabangkrap ti istor na. Gapo kadagiti kalugaran tayo ang managutang. Naimbaglaagay, tanaranaan kayo, Tata Wilbert. At rakati masapol mo, Jonas. Agsingirak ko matata. Kanawaw, agsingirak ka ito Bayad di kurenteo, Tata. Makabulang gaya kung tinapalabas, sipod nakikunig kayo. Masapol ngagbayad kayo. Ay, wal, makabulang gaya man. Manuti bayaran, may. Hanggat kailatan ni 500, Tata. Ay, nawaw, 500, kunam. Kung Tata, bayad yung day di talo a bulan. Ay, sa payawan yung tugot ko a kwarta. Anyang oras ti panagawid yaya. Entron madamdamapay. Alas 11 siguro. Alas 11 mo tin tata. Urahin kay lata, ta sumuro ta kay balayaw. Mapan ko alayon ti bayad yaw. Naksayan mo ti kwarta nga indulin ka lakay. Kinasayak bakal. Ay, anya nga'y tinangigatangam iti 500. Imbayad ko kan Jonas. Imbayad mo kunam. Wag, binayadak ti kuryente ta. 500 ti siningir na bakal. Ay nawaw, agasam man ti 500 lakay. Bayad ta ka no, ti talo a bulan day ti bakal. Kastaya. Wag, bakal. Nagbayad ak ata na tamot lang ti marigatan noon ti kuryente. Awan ti pagsilaw ta. Okay la ang lakay. Sana balik, tamausar tamag. Lumabasak pa, Nana Cora. Si kamot gayam, Arlene balasang ka. Sa dino tinagkapwam. Iti ayan ti gayam ko, Nana. Italaang manan anak kita ka. Wen ata italaang manan anag naak iti paraangan nyo, Nana. Kumusta matan ti kasasaad yo ditoy? Mayaten tadda kuryente men nakong. Ay kagusto tapno saan kayo amarigatan ka ni Tata Wilbert, Nana? Kinapod nuna, nagbayad kami iti 500 iti napalabas alawas. 500 kano ti bayad mi iti talo a bulan kuna ni Jonas. Gusto lang ka ditikas jay asingir na nakaw. Ay nawaw, agbay bayad kayo ka ni Jonas, Nana? Wan, Kat no nakitapla ang ni Jonas kada kami, Nana. Kan libre. Saan may ida asing singiran? nay awan ambok ti tanakaw. Siningir na mga amin ni Tatam Wilbur. Ay sus, apay ngay asingiran da kayo kat imbagak mat alibre, Nana. Nakasaritak ni Arlene itay. Kat sinaludsod na di may papan iti kuryente lakay. Aday pare ko, bakal. Isuda kanumot gayam tinakita panda Jonas. Kat libre kanumot. Kanya, Nas daw itay, iti imbagak ngagbaybayad ta iti 500 para iti talo a bulan. lukas ta. Awan kayam ti bayadan de Jonas. Tinaibaga ni Arlene kanya kitay, kat libre kanumot lakay. Ay nawaw. Apay karon ang nagsingir ni Jonas iti 500 para iti talo a bulan no libre mo gayam bakal. Dahita tijak ang mulakay. Italaang anaabwa, ada Arlene gayam tinakita panda iti kuryente. Eh, naglulokon ni Jonas. Anya jay nadamag ko asing singiram kano da Nana Cora kan Tata Wilbert si ka Jonas. Sing-singir ko nam. Wen kanumat. Di mat imbagakyan ka alibre ti kuryente no awan appliances yo? Ay ko man ang Arlen. Saan anasaya at ti kastangar aramidam, Jonas? Kasapulak namin ti kwarta manang. Uray anya pa'y tirasun mo. Saan ama iparbeng ti kasjay ngay naramid mo? Apay apagkwartaan mo't jay lakay kan bakat? Eh, bidtot ko day jay manang. Ay, saan kailang arudan asing singiran? Kastapay laang ti aramidam. Saan na maulit manang? Rumbang laang.
Tano maulit pa'y, singiran kayo matan. Ay na, Jonas, aya, mangibabain kalaunay mo. Amok, bintot ko na dyan, bakit? Amom ka di asik ati pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Sinuswitik ka no ti diskartem. Sigurado ang nag-istorya tayo dyan, Arlene, bakit? Ay naapo ka. Anya nga'y tirupang nga isarang mo kadakwada kalpasan tinaramid mo. Awanin na, bakit? Mano ti binayadan danan ako raken Tata Wilbert kan ka? Sang ribo, bakit? Bayad na itiin ng abulan. Isublim ti kwartada. Awanin na, bakit? Nagastos ko. Ay katsukatam ano na igastos mo. Pangalaan nga iti pagbayad ko. Numasapul ang makipurdiya ka. Aramidam. Amumat nga awan pa'y kwartata. Ay na, naimbaglaangan, tanaranaan kayo dito'y dalan, nanakora. Saanan ang masapol ang mapanak pa, iji balayo. Adda ka di masapul mau arlay na kong. No agsinger manan ni Jonas kada kayo, di yu ikikan Ha? Siyak ti agbaybayad iti kuryente tayo, nana. Saan amay parbang ti kasday ngar aramidan na? Agasam man tapag kukwartaan da kayo matan? Ay na, agyaman akunay na kong. Tapno saan nga isupay apagparikutan mi kentatam Wilbur. Awan anyaman na, nana. No bilang man ta agsingir da jay aloko kada kayo, ibagayo kanyak, tada kami ti agsarita. Aday nyawid ko anatang, bakit? Nangalaang mat iti daytaan natang. Dinawat ko, isupay nga bastuta. Kat, nagsweldo kayo ka din. Wan, bakit? Namanulaang titangdan ko. Tamanulaang mat nga aldaw ang nagtrabaho. No kasta nga rod, ununa abayadan ti utang mo kada Tata Wilbert. 500 lang tumaitid ko, bakit? Apay a 500 lang. Itad mo ti buo asang ribo tapno awanan parikot. Anya ngay mo ti mabati ka niya, bakit? Ti importante kat nabayada mo ti utang mo. Gantang nga asim tadi mon ululitan ti kasjay nga inaramid mo. Isubli kong ti kwartayo, Tata Wilbert. Ha? Ti siningir ko abayad ti kuryente kada kayo, Tata. Ha? Sa nga ribo na ijay. Ha? Awatin niyo ti kwarta, Tata. Ay na, agyaman aklaw na ibarok. Isupay nga igatang mo iti bagas me. Awan rumbang nga pagyamanan nyo. Ngamin, kwartayo mo't day Tata. Rumbang latang agyaman na, ha? Pasensya kayo na. Tanaramid ko tigas jay, Tata. Awanan na ijay ka na kami. Tinapatag kat nagadalam, tinapasama, kan saan mo nga ulitan. Sobra kayo, tagkapi tayo pa'y. Agkapi tayo pa, Jonas. Uwan man, Tata. Nagbanglo ti kapiyaw. Ay nawaw! Saan anasaya at agundawayan tayo tipada tayo at tao. Laglagi pan tayo kumaakanayon, nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao a mananggundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.